بلکه بناو اسلامیت او کرما يعني راستی هم دج مرواتیه طارتی و کمکجی هویتی تبیرا مروف لهمبر گلان تایبچ لهمبر جنه يعني جارة كدن او چاغي ناوين زندي كرناوينا يعني جزانابويني هر تشتي دور عصر الجاهلية يعني او دبيرا مروف ده هر يعني دبيرا مده هر او ماي داعش وەک ڕێخستنێکە تەرۆریست بە فکرێ خۆی توندرەو ئا ئیسلاما رادیقال جارە یەکێمین di sala 2014 da bi îlankirina xilafeta dewleta îslamî derkete ser dîka dîrokê. Ev dewleta ku bi fikrê tundrew dihate plankirin û ya ku ji mirovahiyê para xwe negirtibû weke ewrekî reş li ser gelên herêmê vadihat. Jinên Kurd li hemberî vê tarîtiya ku li ser vê axê dihat bûn sembola ronahiyê. Di pêşengtiya şervanên YPG da şervanên YPG û Qesedê bajar bi bajar şerekî bêeman dane meşandin û herêmê ji vê belaya cîhanî rizgar kirin. Ev şerê ku dane meşandin ne tenê ji bo bajar ango welatê xwe bû. Ji ber ku Daeş ne tenê êrişî vê herêmê dikir. Tevahî deverên cîhanê dibin gefa vê hovîtiya rêxistina terorîsta bû. Ev berxwedana bê emsal a zarokên vî gelî weke rêvîtiyeke li hemberî zilma sed salê li Kobanê dest pê kir heta pêngava têkçûna Daişê berdewam kir. û di adara sala 2019 da hemû cîhanê careke din şahidiya wêrekiya zarokên medan kirin. Lê vê carê di pêşengtiya zarokên medan da fikrê netewa demokratîk a ku hemû gelên herêmê girtibû nava xwe û tevahî cîhanê ronî kiribû. Vê terorîzmê jî li hemberî vê fikrê çokdanî. Piştî têkçûna Daişê a li Bahozê bi hezaran Daişî xwe radestî şervanan kirin. Şervanên vê axê bi zanista erka parastina tevahî mirovahiyê li hemberî van çeteyên hov tekoşînekî mezin dane meşandin û îro ji 54 welatên cudayên cîhanê 12,000 terorîstên Daişî di girtîgehên di nava sinûrên Bakur Roşatê Sûriyê da têne girtin. Berpirsiyarên Daeş yên sereke ku di herêmên dagirkirî de dima Abdullah Qureşî û taybet ku bi mîta Tirkiye re vadihate plankirin çunkî berî wê jî çend hewldanê ku hatin çêkirin bi heman şêwazî bi heman planlama lê vala hat de derxistin. Vê carê jî hîn daha taybet û hîn daha veşartî navenda wê jî direkt bi mîta Tirkiye re ku dihate plankirin ser hat sekilandin çunkî planê ku hat pêkanîndin planekî ne ji rêzê bû. Navenda xwe sereke li wê derê beşekî wê jî yani bê vegiredayî van herêmên dagirkirî ji wir çetên ku hatin, cepxaneyê ku hatin û hazirtiyên ku kiribûn. Heman demê de beşekî girêdayî wê net kampa holê de jî û bi Iraqê ve girêdayî ve dihate plankirin ji ber ku plan wek du beşan bû. Yek zindana Xwêran di do jî kampa holê bi hev dû re yani hem girtî hem malbatê wan bi hev re bikaribin rizgar bikin, xilas bikin û bi vî rengî xilafeta xwe carekê dî elan bikin. Yek ji girtîgehên navendî yên ku Daişî lê têne girtin girtîgeha Sinaa a ku taxa Xwêran ya ku li bajarê Hesekê. Girtîgeha Sinaa 700 metre dikeve başûrê Çerxereya Basıl. Di vê girtîgehê da terorîstên Daişî yên ku ji sala 2012 va heta têkçûna dîrokî a Bahozê li hemberî tevahî mirovahiyê êrişên hovane pêkanîne lê tên girtin. Li gorî daneyên fermî 3305 terorîstên Daişî li vê girtîgehê têne girtin. Di dîroka 20 çileya 2022 da careke din planeke pir alî ji aliyê hêzên global va yên ku dewleta Tirka dagirker pêşengtiya wê dike rûda. Daeş bi armanca duyemîn xilafeta xwe li herêmê îlan bike bi plana ku di daireya mîtê de hatî amadekirin ji herêmên dibin dagirkeriya dewleta Tirk da
cihên weke Serêkaniyê û Girê Spî ketin liv û tevgerê û berê xwedan bajarê Hesekê. Şaneyên Daişê yên ku ji herêmên dagirkirî jî hatibûn, xwe li derdora taxa xwêran bicih kiribûn. Şaneyên Daişê destpêkê ji bo pêşî li rêka müdahaleyê bigirin, erebeyên sotemeniyê teqandin. Piştî vê teqîna xurt, asîmanên Hesekê reş bû. Ev teqîn barmanca çeteyên ku di hundirê girtîgehê de ne ji aloziyê sûd werbigirin, da ku ji aliyê başûrê girtîgehê de bi hêsanê birevin hate pêkanîn. Teqîna derva talîmata revê bû ji bo çeteyên Daişê yên ku di hundirê zindanê ra. êrîşa ku hate pêkanîndin li ser dilingana em dikarin bikun yek beşekî ku ji derve de hatin müdahale kiribûn cepxane û hejmarekî çeteyê zêde ku hatibûn û di nava taxên derdor de xwe bicî kiribûn ji xwe sereke êrîşa ku li ser hepsê dîrek deriyên hepsê û dîwarên wê û ku bikarin têkevin hundir de. Ev beşekî wê jî di hundirê hepsê de berê hazirtê ku hatibûn kirin têkilê wan yê ku bi hevdûr heye ji valatiyên ku heyî divê de sûd wergirtin û di hundir de jî isyanekê bikin û hepsê di hundir têxin bin kontrolê de bi vî rengiyê hundir wê ji derve bigêşin hevdû û xwe di herêmê de wisa belav bikin. Pîlan va bû, bi rastî planekî pir bi xetar bû û amadekariyên wan jî heta radeyekê hatibû kirin. Miqdarekî pir zêde cepxane û kesên ku hatibûn birêxistin kirin li van deveran û yên ku ji derve jî hatibûn heman demê de. Ji ber vê di serî de wek pîlan ku em yê ji derve bikarin bişkînin beşekî vê pîlanê heta cihekî ji ve hat astan kirin. Tevê ku qas erebe teqandin, bi qas cepxane înan dibûn û qas çete ji derve de ku êrîş kirin. Hêzên me yê derve de di serî de derdorê hepsê ku têxe bin kontrolê de wek gaveyê kemîn. Ev planeke pir alî bû. Balkêşê ku ev êrîş di salvegera dagirkeriya dewleta Tirk a li ser bajarê Efrînê ra di heman dîrokê de hate pêkanîn. Daişê ji bo cardin li herêmê serweriya xwe ava bike, bi stratejiya diwar şikandinê dest bi plana xwe ya xûnrêj kir. Gava duyemîn jî bajêr û taxên derdor wek planekî duyemîn ya sêmîn jî tevahî herêm a bajarê Hesekê û derdorî wê rê ji derve de qepat kirin. Bi vî rengî mekarî ku ê ji derve pişt re jî ê ku werin ê ku müdahale bikin ya jî destek bikarin bikin em vê qut bikin. Ew pir giring bû elbette. Yek jî beşek hevalên me yê hundir de dimînin taybet jî ê ku berpirsiyar yên sivîl dikarin bêjin ê ku di hundirê hepsê de weke gardiyan li ber diman. Elbette wan hevala jî rolekî pir giring leyîstin ku bihêlin zû ji kontrolê dernekeve. Heta cihekî hem hevalên hundir ku şerekî tevlî ku pir çekin di dest wan de jinîn bûn heta xwe gihandin cepxanê pir zehmet bû. Ama hem rolekî wan leyîst hem hevalên derdoriyê parastinê ê ku nêzî hepsê hatibûn bicî kirin. Di pêşengtiya heval Cemal de berxwedaniyekî ku hate çêkirin. Heval Akif di hundirê zindanê de berxwedanî û tekuşînek şerekî ku da meşandin bi rastî bi cepxaneyekî pir kêm tev li wêna karî bû ku ew belavbûyîna wan astan bike. Ev wextekî da qezanc kirin ku dibin kontrolê de hişt û bi hevalê me yê derdor û piştre jî gelek hêzên me yê diniyê ku karîn di demekî kurt de xwe bigihînin cihê bûyerê û bi planekî ku em wekî me got li ser çend merhelan vê planê em bikarin pêk bînin. Ev girîng bû yani bi temamkirina hêzên me çimkî hejmarekî pir zêde di nava û qismek ji van derketin ji bin kontrolê dîwarê hepsê ji ber ku hat şikandin bi teqînan re û hebs ne cihekî saxlam bû ji xwe me berê jî gelek caran anî bû ser ziman. Ev hişt ku belav bibin navtaxên bajêr de.
شروان قصده یه پجه و هز نولکاریا هندرین دمل دست خوگیهاندن جیه بویره. شروانان در دورا گردگه وکه چنبره که اولهیه دور پیچ کرن و خوب جیه کرن. د کولان انتخا خویران دا دنابرا شروانان و چته انده آشدا شرنگران رو دا. سكنا قالي هرمي براستي پر نرخ بو جبر كو راستي داعش دزانن براستي ودزانن تشتي كوي بكن جبو ويجي تبلكو تهديد لسر جيانوان هبون ليه بهيزن منين او لكاريرا كي جان خود كاري بگهنه كي بشي آگاهيين كو دان جيكو داعش خود تيدا بجي کرنه جيكو انسان شبهلي ديد تيدا چونکی گلک جوان خو برنگه کی پر بلز سیویل کرن شکل خو گوهرتن خواستن خو ناو تاخیده بشیرن لیوان تاخان بتایبت یه نیز یک داش خود ناو ده بلاف کربون خباته کی هب بشی پر خورت به هزن منی اول کاریره کو کرن به هزن می لشکری بگشتیر همو بشین خوره دناف دیالوگا کی پر خورت و افهشت کو دناف تواهی گل دجی هم بهتر تشویق کرن کی بهتر دستک و آلی کاریه کی یا گرینگ جدنا بناد البته نزگاتی هزن مکو هم جگل را کو چاو کاربوان اوای کی سالم جور در بخینن جناب جهه کو تهلیکل سرجیانوان هي نوا مرمیان نوا جبخانه ده نوا قصه شر ده چاوان کارم سالم در بخینن جنن زاروکن مالباتن هجماره کی پر زیده بون هم وانا دست بک وکی گواه کمین گل در خستنا جهه کی اوله ایکو تیدا نجمان چاو بکاربن جیانوان بپاریزن و به هفره ام چاو بکاربن وانا تخن من کنترل جاره کدن تنسيقه كي بري خورت يا بقال را براستي افلينجه كي اساسي جيبو يك هشت في امكارين بسر بكفن و ددمه كي كورته وبجراني داش نكارين خو خلاص بكن يعني هجمانه كي بركم بلكي كارين خو خلاص بكن اما بجراني يان هاتن كشتن يان جاره كدن ما كارين وانا تخم كنترول جاره كدن ما زيفراندن زندانه جبوي اف هالوسا قال هم بر بنرخ وبر بزانابين وبر او تنسيقه كنا برا هزه دجي براسي پر ميناكه كي شواز شرمي كوجنها وشون دجي بچا اوي ورا بيكانندن كو بيجاره كدن دا ديار كرن يعني سركفتن انجخ بهفگرتنا قل وشرواني وي هزن لشكري بهفدوره انجخ امكارن بي سركفتن بدس بخينن جبوي ميناكه كي بو امكارن ببيجن پشتی کو گرتگه کتبن کنترل شروانان دا جبو شانه این کل سرانسر تاخین در دورا گرتگه بلاو ببون کولان به کولان باوای که بالدار اپراسیون پاکش کرن و لگرینه هاتن دست پیکرن. شانه این کو بلاو تاخان ببون دکتن مالین شینیان. شروانین وی گلی جبو کو زرا نگیجه شینیان وانبر بجی اولوا برن. و گاو بگاو د کولانان دا اپراسیون پاکش کرن و لگرنه دانه مشاندن. د بینگا و گرز گلان دا هات دیتین کو گل د سوز شروان خویه شروان جی د سوز گل خویه. دوی برخودانا 7 روزان دا راستیا شورشا گل جاره کدن خوشین برکر. او به برخودانی شروانان و به پشتوانی گل اف حبلدان پر آلی ین داعشی و دولت وک ترکیه هات شکاندن. برسوا شروانان لهمبری و ایریشا هوف دیروکی بو. لهمبری پیاما کو د سالوگرا داگر کرنا افرینی دا پیکانینا و ایریشی د سالوگرا برخودانی رزگار کرنا کوبانی دا یعنی 26 چله دا د سرکتنا شروانان و هات داین. د انجام برخودانی 7 روزان آگرزه گلان دا. د هندر گرتگه دا 7 کارمند و پارزوان گرتگه د شهر در و دا 40 شروان و 4 هموالاتی بگیشتی 121 شروان و کارمند شهید بون. هجمارا کشتی این داعشی 374.
براسي بدلێکی گران بوو لێ ئێریشێکی پربەرفرە و خاتەرێکی وەک مەگوش بۆی تەواهی مرۆڤاتێ ji بۆی تەواهی gelên me tevahî herêmê bûn. Ji bo wê serî deva her hevalekî me ku beşdarî vê pêngavê bû û serî de hevalên ku heta xwîna xwe yê dawî jî ku bê tereddût nav vê pêngavê de cî xwe girtin bê ku bifikirin rasta malbatê wan li paş wan e zarokên wan henin gelek ji wan belkî demekî nû ku zewîc jî bûn hîna temenekî ciwan de bûn qismekî zêdetir ji vanan lê bê ku vêya fikirandinê va xeteriyê ku heye li ser gelên me li ser mirovatiyê çawa bikarbin vîna bêbandor bikin ya çawa bikarbin carekê têxin bin kontrolê ji ber ku hemiya jê jiyan kiribûn rastiya ew ya reş ya tundrew ya Daeş hemiyan jiyan kiribûn ev ku ji kontrolê derbikeve wê çi were kirin herkes bi vê zanebûyînê tevdigeriya tevlû zehmetiyên ku hebûn pêvajiyên zivistanê û quwetê me gelek ji van ji derve bi rojan di şertên pir zehmet de vî şerdana meşandin lê her hevalekî em dikarin bêjin yanî efsaneyekî bû bi rastî gelek tiştê ku werin gotin belkî çi qas merov bêje ji pir kêm bin ji bo îvan serî de hevalê ku di hundirê zindanê de yê ku gelek ji wan bêçek û bi awayekî pir hovane hatin qetil kirin li ser destê Daeş carekê din bi rastî tiştê pir bi êş lê yek ji wan jî teslîmiyet tercih nekir tevlî ku Daeş ji wan re çarî dike bengewazî dike werin teslîm lê hemû jî vê dizanin yan rastiya Daeş ku dizanin bi vêna nayê xepanin bi heta xwe digihînin sîlaha yan jî bi daran yan jî çi imkanê ku dest wan de heye xwestin yanî vê bi rastî nehêlin ku belav bin nehêlin ku ji kontrolê derbikeve her yek bi vê berpirsiyartiye nêz bû. Bi pêşengtiya heval Akif û heval Cemal de serî de wan hevalên hundir û heval Cemal jî her wiha wisa yani silahên ku dest de çi silahên hene tevlî ku berpirsiyarê giştî hem di milekê de qordîna şer dike hem silah bi xwe dişixolîne hem bi hevalên derve re têkilîdana avakirin de yani di nav wê şerî de dikêliyên destpêkê de bi taybet û heval Akif jî her wiha wisa yani heta dawiyê cihekî ku tê de dimînin grupek heval hevalê gel xwe jî dixwaze hem biparêz hem xelas bike bi rastî heta dawiyê şer dike bi çend bombe û çend mermiyek ku li gel wî henin ama berxwedaniyekî pir mezin bi rastî gelek tiştê ku werin gotin ki bi saya van hevalan re ku îro eğer carekê din me ev xism bin kontrolê de îro cîhan tevahî nefesekî girt carekê din rehet bûnin û her wiha hevalên derve jî hevalên tevahî hevalên me tevahî hêzên me serî de hêzên meniyatê hêzê komandos û tevahî hêzên ewlekariyê asayîşê qesedê bi giştî beşên xwe YPJ tevahî heval kî ê ku li herêmên hebûn herkes bi rihekî seferberiyê û dîrek gelek ji wan bê ku li benda talîmatê bibin bi xwe hatin cihê bûyerê û di nav de cihê xwe girtin gelek kesên ku berê nav hêzê de û li îcazê bûn li malê bûn bi xwe silahê xwe girtin û hatin reviyan gelek ji wan bê silah hatin di nava vê şerî de cihê xwe girtin ji bo wê yani çi were gotin ji wê kêm be yani mînaka welatparêziyê mînaka astê herî jor rehê berpirsiyartê hîskirin hevaltî xwedî derketina li nirxan li şoreşê û bi rihekî fedayane bi cesaret bi ser dijmin de çûndin çi kî derfetî hebû bi şêwazên herî zengîn bi hevdûre di nava yani rihekî ku bû mînak jî tevahî hêzê me bi hevdûre bi ketina nav vî şerî de Bijî ha ha bijî şervanî welatî me bijî ha ha bijî pares
çekili bejnavanın diçin cenk azadi ser bilindin herli peşin hildigrin ala şadi yakın çekili bejnavanın diçin cenk azadi ser bilindin herli peşin hildigrin ala şadi. راسته هجمارکی پر زیده بو براستی یعنی جاره کم دوان پینگاون به وی رنگی ده که او قصه بدل مدان و قصه شهید مدان هنگ جوانیان سیویلین در دوری دیسان دناف ده بون ین می کود هندور ده کو پارسنا هندورین دکرن و هر وها هزین مین لشکری جی تبایی یعنی ام کارم بیجن موزاییکا وی حمله جی دور ده جی در کت ارتی ده اساس ناف وان شهیدین کو سمبولا به حمله و برخوادانی کو در کت ارتی ده و هر وها بشتر بونا هر کسی و تایبت چی باروحی کو در کت ارتی ده جبروی دناف گل ده پشتی ورج ما بیدید او قدی در کتنان وان شهیدان حمول کلکا هفدو گل هر کس بشتاری وان مراسم بون وان مالباتان تواهی هر کس يعني وكي مالباتن خديتن وبفيرنج خدي دركتن الوان جبر كود ناف قال لي مدج ايدي هر كس فيها فهم كر يعني بصايا وان شهيدان ويبر خداني نويا ايرو جار كدن بلكي ميناكن وكي شنغالي وكي كوباني وكي قالك دفريدن مجيان قربانا بركم كوجين مظن بهطانا بيكاني دن چونكي هناك يكود مالي دجي يكود تاني دزانين كو جبركو بهيزن منا دناف تكليد ياجي وك اندام ياجي دخبتن ياجي آگاهی گرتون برنگه کی پر هوانا قتل کردن لپیشا چاوی دایک و باوان مالبات تواهی سری وانجه کردن با اوای کی پر هوانا شهید خستن و شخوک و ایار بهتا کردن جو گلک وکی وینا مینا که کو بهتا نجیان کردن هبون لی وان شهیدن ما تواهی کو وی بر پرسیارتی تفگریان کو بیا نهشتن کو رجیان کردن جاره کدن اف هرم بن أولهي دهشتن وباراستنا وينا برجرين بو البته جبو وينا أم إيرو جار كدن من التاري وانن كو إيرو أم نها في أوي أم جيان دكن والجار كدن تكوشنا خود دومينن خليك كي جرينجي في بيواجه شورشي أم دكارم ببيجن نتني جبوي باكور روجلات سوريا جبو بكاتين ودري جبوي تواهي جهان ام دكان بجن ايرو جهان تواهي من التاريبان حوالا يا كو جاره كدن ما كاري واروش بپاراستا جبوي يجي جاره كدن د شخص وان حوالان تواهي شهيدين و بينغاوي بمن التاري بريزداري هم بجن خل بروان د طويلن هم ببيرتينن و ام بجن و هرتم د تکوشنا مده جيان بكن خودي دركتنا دو زوانجي اركي كيمي سركه بكو ام سريده وان مالباتين شهيدان و هر کسی کود به پینگاوی ده دستک کرن خودی لو درکتنا وان پاراستنه وان و جیانه که آزاد بکاربن دیاری وان بکن ده همو سردمان دا کسین کجبوی آزادی و آرامی جواکان جان خوب فدا دکن هبونه لیل ولات ما پیف جبوی و گوتنا جانین کو دوغورا مروواهی ده خوب فدا دکن جنو و واته خود گرن 121 جانین کو ده سوز آخ و مروواهی بون بی کو یک گلیجی هناسه خو بفکرن هناسه تواهی مروواهی فکرین و برحی که کو خو گیهاندی تقوای سر و سقما چله دا بگرماهی آزادی گلان شر کرن و تو تشتک جانی وان بقیمت در نین بکو او جی فدای مروواهی کرن یک جوان لهنگان جی رهوال آواز ورمیه وکه همو هورین خوین کو ده بینگا و گرز گلان دا وی جبر خدا بو تاخا خویران. آواز و هورین خوشی جبوی خواشک بوین و روناهی شر کرن. رح خواه بر به آزادی که بیداوی را کرن ریوی. ای پاک روانین ولاد ببیهیزن دنگ زاروک و خیالین کو ولپی خوهیلشتیه. بلا دلی و دوستان شاد بکو و اف دوست بگیجه سرکفتنه.
Ala we serkeftine di deste hewrên we de ye. Îro ew in şopdarên we ne. Îro bi hezara mirovên ku xwedî rûmeta azadiyê ne li pey şopa we ne û li pey we dimeşin. يقول حسن دري مرافق مسكتان جامع يا خي بدستي يكين يا صديق من كلام صادق لا نبي شاجو تجرد بسنو يا لو يو